Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikha. APHL Siasong Pen Leaders Meet Amai Kang Nipon. Dipu Joysing Doloi Auditorium Holalong was signified Hongke Barney APHL Siasong Pen Constituency Pentamit Jetong Dun Rinti. Perangkia Tengnu Lam Tekepak Lang Pona Tenki Bang Swamai Kang Nipon Laki Song Kapang Tang Pen Chenglok Lo Aron Hemprek Kehang Kache Song Aputhak Hei Hui Chetan Chimun Pon Anparta Assam Government Atum 6 Schedule Kepap Hugji Keche Atumaphan Longli Kapacherai Edji BDC 18,000 bighas alongli solar project Tami Nangkibi Puta APHL Sime Pujai Kathar Pen Perangkiang No Thanpachini Pon. Lapen halapu APHLC Legal Cell Secretary Samson Pen Kejai Ponthuke Jongsi Aduya Hoy Keraikom Ji Aphan Pulotangte Ladakh Solar Project Alar Ladakh Loahem College University Nangkibisi Akenang Sotlang Non ke Bangso Solar Project Pen 15 kilometers anki Kedo Kethak Akisung Dokok Popusi Perangkyang No Jaipon APHLC Central Committee Pensi Leaders Meet Pu Leaders Atum Anang Bong Lam Kajitan Kacheperi Jia Pansi Lapen Law Lam Kajitan Jia Pansi Tum Dak Chitong Lo Lapen Dak Joysing Doloi Memorial Auditorium Long Si Dolo Munit Kajitong MSC Constituency Tin Benda Do Etlo Lapen PS Polling Station a committee Penda Ake Onge Dolo Alang litum PS pen ke nang dun pet un edima ako nang dun tu ete ke adim da che yang jeji non khetiang ru seta CC committee pen an la pen central committee pen an ge dolap lo la pen PS committee ta ke ong pen do ake ong tu nge dolo dak a whole auditorium ke jang je tu lo pot ong ene sita bang suri si ke social work kom lo pini je tong a leader tu ma an lo ke la pen ni tu ching vai ke la lo je ilitum lo teng pen aron ateng pen si ta party ke che japon angji aron ateng protocol kroi nangji la pen kinang jia son an aron ateng pen ke klemra election ke hai chot kali election hai data la autonomous state ke long vek jia phan la pen 6 schedule ka pang tang long vek jia phan si ni litum ching vai la pen ke nitum alson ka prekta ason ka prek sita kenang sot alam lo athema Assam government pen la 6 schedule back door pen mane anung na thu pen anung ang hap ana thu pen nang ki lutsi 6 schedule ka pi phugra Karbi Anglong la pen di mahasau along le an ke che tom phan ka pachirai et ja phan si alang litum solar power plant tu selam lo lapen ke along kopini a company nang pilut dia phansi bor i lo lapen non claim bom lo borjan along ri a constituency along 18,000 bighas chiri suri kriner cap along le solar power phansi ki pidet dia phansi ke claim lo lake backdoor pensi eklam anung ang hap pensi nang ki lut lo lake ilitum along le ke chia tum phan ka pachirai et dia phansi lapen kiddu ka tum along le ke plang atum ka chirai long et ji adani atum phan reliance atum phan ambani atum phan ki pi et dia phan a plan lo la bangke lapen lan chot takali lang phera long ta suri ing koi chiri suri ing koi along le lata solar power phansi ki piya phansi ala dakta claim bom lo lan chot takalilang singhason anglong aputhak aprang bang areng ke lok atum samson sing ing ti atum lawrence sing ing ti IAS officer alang litum kapithik haladaksi Karbi Anglong a headquarters donangji po thai po anake meadim muring murong po thai lapen ke areng ke lok atum ta haladak aeroplane ka pisun athai aerodrome ka selam tangdo haladak si non ke ser ki tugji lapen ing chin ki tugji po a kampe dosi
company ke the to phan hadak long le ka pache rai lap ya phan si ke claim Karbi Anglong aratum kachini ne aron kachini ne pena jok compensation longji pu kama thasi hadak association selam lo as association along suri cap suri troxy poisa pilote long le apata pipo lapen ke mo company tum cherai lote along le compensation poisa nang pipo pu si kapachi hok toy haladak lo singhason along lo lapen elong abangke borjan lo lapen elong abangke ha lang pher lo lapen aku do thula lang etso na tu pu lamding kedama tovar ar na tu si aeroplane ka pisuna thang airport selamji pusi aprang ke alam ke do mesen lo labang henune sitanon ke lamding si kipu ke kang ararong pulo kang ararong ke la ke lamding a town penama silo lamding a town si kang ararong kilometer isita chiraet lo non ke haladak si airport ki bit huji pu hada ke Karbi Anglong ke rong niwet rong ni pangrum pet pen don thom kebra hi niwet hada ke do kang ararong te kang arterang arong bangka do wepu non hut ke kanggar bosti pupu kang ararong hada ke chiatum bongo senatum si ke ong anke halada ke a airport ka silam namji ke Karbi Anglong solar project kapang ni jia phan Karbi Anglong autonomous council pen long le allotment pi etlo wo signify thongkep arni kang sam apor Karbi Anglong autonomous council pen pherang kama ingni ponsi solar project kapang ni jia puthak thanpon Karbi Anglong autonomous council em omor sing tiso pen ke thanpon atengki bangso solar project kapang ni jia phan apdc alaphan chiri suri krener kep adang along le pekpon etlo pusi jaipon Adim lake Lahorijan, Choto Lengri, Lalmati, Bor Lengrijan, Taragao, Longkathar, Nahor Jan Henlo, Bangso along le anam 4,000 crore, Longponpo Anparta Bangso project along revenue 10% revenue, Longdun Polake Ningka Nisi along pen 3,400 crore, Longponpo pusi Thanpa Chinipon. Anparta Bangso solar project along third 4 grade ke Karbi Atum Longponpo pusi Thanpon. Autonomous Council pen 18,000 bighas solar project upon Karbi Anglong Autonomous Council pen long de pek up la pen ke la so project abang ke 4,000 crore la pen like 18,000 bighas la bang so pek pe apran ke holadat arong ke to tum han ang sitame nilitum abatay photrok lada Karbi Anglong autonomous council along conference hall old building lapen new building a conference hall long nito abatay lo jingbai lapen chekroi rap sar pensi labangso a solar project apanke kepek kono lapen jasemet pet Karbi Anglong autonomous council pen kamatha bangala puloje lada bangai interstate a border lahai border pen ini kache raiji aphan stame ilitum laso solar project dolo tangte lada cherai ponun po lapen ke cherai ponun po lapena bangalada boring our size stame third grade fourth grade stame ilitum 1,000 bag laso average our side doji lapen ke lada adung arai area stame lada laso solar project pen pinana an akerap aban ke longpon po lapen ke labangso 18,000 bighas labangso arlo along si mane
sundun deji hodun deji along le phelang sitame nane akisung dokobi polande nitum Karbi Anglong autonomous council pen along kaprek adim sitame kepek munje phan lata nelitum Karbi Anglong autonomous council pen jisekon la pen ke jasemet pen nelitum ke langdama bangke lada 18,000 jitu bighas kepek adima bangke lada bangke Karbi atum la pen ke lada indigenous labangso akhai atum bang along le phelang kedo adim takali lada bangke khali adim asong sidolo la pen nelitum chingwai rapsar pen silan along leke kipilo lamangke la pen ke labangso a solar project kedo pen Karbi Anglong autonomous council pen lada bangke kelong pondia bangke ningkan silong 300 to 400 crores ilendum Karbi Anglong autonomous council bang long pon revenue bang long pon lasi lapen gelada aja ka songatum APSLC labangso songatum radaphan kethan ponthap kamang kepapang ruponthap ladake CM Sarasopo Singdon Ronghang CM Sar Ahemasor Achiteronpi Lapenge Omor Singh Tiso Niliphan Lapenge Secretary Revenue CM Taru Lapenge EM Kachirong Pipita Ladake Pota Penine ke Selam dun Ajadun Lahai Rada Pangamang Pamang Uthap Kethan Ponthap Ayat Ponthap Bangke Nitum Karbi Anglong autonomous council Hinken Pinrem Ponlo lapen ke jongsi laso pota do pulon tente alangyo samahang amek du pulon tente nampak ramai nombor si lapen ke rada phan nilisi 4 kilo si kether ke ham lapen ke CM ta jongsi lada jongsi mane jongsi laso long le kachera long padigdar dun yadun pulon tente pulis panebia janji lason kether ke ha labang ke rada phan kemang lalam lahaya bangke nitum Karbi Anglong autonomous council pen claim ke la penalang litum kipu ye 15 kilometers adanga bangke reduction kadong wedopo kheti bati da meme dadi da lasi lason kheti bati kado we ke meme dadi la salam tawe labang solar project along ke reduction basiawe la pen lason lam tawe la penalang litum kethan pamana 400 crores lasi rada phan pachidi danglo 400 crores kali lake 4000 crores lapen India angkang along bange lage jasemet peda bange Kohora Mandu Resort adung kedo Adivasi arong Golaghat district ke parlo deji angring Lakhain kora thok dwar bagori MSC constituency ke parlo jasimet kohora angkang mati pirthe along nongnam kache thangklong ahabar Kaziranga National Park kedai klok mati kohora angkang nondo bosti pu arong along jasimet Adivasi atum arong aphan Golaghat district atum pen warsai ki pi keme munak ajo Golaghat district anat kidun eji angring Pinpur dami hako ahut ke nondo bosti atum ke Karbi Anglong mate kohora polling station anat thusi wot tami jogbomlu bonta non ove kimi atum warsai mate kaching thur atomon ave ongsi ove kimi atum ke Golaghat district anat thusi voter ID pendanglo pota antame Golaghat district pensi semar et lopusi hadakedo atum pen nang thandun lasi kohora angkang malom border adung arai kedo atum aphan prabjin pen adu ahoy amukha kelang tangchem dunde pulotangte Golaghat district ke parlo eji angring thetan lopusi hawar arat ke theki dinga tumpe than pachini pon Kaziranga pen resaning ti Karbi Anglong news ইয়াত গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে নে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো বুজাই কৈ দিয়কচোন এতিয়াতো আমাৰ এই জেগাটো বৰ্ডাৰ নিচিনা হয় এতিয়া বৰ্ডাৰ দৰে আৰু আপোনাৰ ইফালে কাৰ্বি আংলং বুলি কয় গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলিও কয় এইটো এতিয়া আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা যোনটো মানে হাই সুবিধা বেছি আমাৰ গোলাঘাট ফালৰ পৰা পোৱা যায় তো কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা কি হয় মানুহকেইটা ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আহে ইলেকশ্যন অহাৰ পিছত আৰু ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো ঘূৰি নাচায় কিবা এটা এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব আমিতো চব সুবিধা বিচাৰি থাকোঁ আমাৰ ইয়াত পানীৰ অসুবিধা বহুত আমি পানীৰ কাৰণে ক'লোঁ একবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া ক'লোঁ আমাৰ ইয়াত পানীৰ বহুত অসুবিধা আমাৰ পানীটো মানে বেছি বিশেষকৈ দৰকাৰী বুলি ক'লোঁ পিছত বুলি হ'ব বুলি কয় আমাৰ এই ৰাস্তাটো বেয়া সেইখিনি গাঁত আছে এইটোত মানুহ আহিব নোৱাৰে গোন্ধাই থাকে সেইটোও ক'লোঁ তো ক'লে সেইকেইটা আমি কথা পাতিম কিন্তু আজিলৈকে একো আমাৰ সুবিধা হোৱা নাই না আমাৰ ৰাস্তা পদূলি ভাল হৈছে না মানুহকেইটাৰ কোনো মানুহৰ ভাল সুবিধা পাইছে মানে কিবা এটা এম্বুলেঞ্চ সোমাম বুলি ক'লেও ৰাস্তাটো বেয়া হৈ থাকে
তেনেকুৱা বহুত অসুবিধা পাওঁ আমি আৰু পাছতনো কি ক'ম আমাৰ আৰু মাটি বাৰীও বহুত অসুবিধা হৈ আছে মাটি পট্টা নাই মানে একো সুবিধা হোৱা নাই কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা মানে একো কাগজ নাই নেকি একো কাগজ নাই কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা আমাৰ আৰু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা আমাৰ আছে বাৰু আমাৰ ইফালে যেতিয়া আমি আমাৰ ঘৰটো সিফালে আছিলে না আমাৰতো প্লেন্সত ঘৰ আছিলে তাৰপিছৰ পৰা আমি ইফালে আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইফালে ডকুমেণ্টছ আছে আমাৰ ইফালে ৰেচন পায় আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা মানে ইফালৰ পৰা এতিয়া সুবিধা কৰিছে যে মানুহবোৰৰ পটা নাথাকিলে আমি ইফালৰ পৰা সহযোগ কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু সেই মানে আমিতো ইফালেও কোৱা হৈছিলে মাটিৰ পটা কাৰণে আমি 4-5 বাৰ ঘূৰিলোঁ কিন্তু আমি সেইটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহ'লে আপোনালোকে যে চাউলটো যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে পায় নে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই আছোঁ কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই এতিয়া পিছত আহেনে নাহে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ভোটাৰ আইডি চেঞ্চাৰটো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমি দেখাতলৈকে অহা নাই আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰাজন তকবি বুলি আছিলে সি আহিছিলে একবাৰ হেৰি কৰিছিলে তাৰ পাছৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই আৰু পোৱা নাই বৰ্তমান Boksong Lems Cooperative Society Kilik Kachepate ke Hayatuma Phan Karchomai ke Padupon Nijang Karbi Anglong Lakhai Sidwar Amla Constituency ke Parlo Boksong Pathua Klam Auditorium Holalong BJP Asong Pen Kachotoidun Boksong Lems Cooperative Society along ke Haidun Atuma Phan Duar Amla BJP Mondol Atum Pen Karchomai ke Padupon Bangsokar Chuponamai along Alohia Man Pen EM Prabhat Chandra Taru Sitami Chetongdun Lason Sikhor Singh Be President Duar Amla BJP Mondol Committee Gojen Crow VDC Chairman Pen Chenglok Kethe Kiding Lapen BJP Asong along Klem Rapet Dam Rapet Atum Chetongdun Bangsokar Chuponamai along EM Prabhat Chandra Taru Ahin Pen Sitami Kilik Kachepate along Ke Haidun Atuma Phan An Sitami Mesen Pen Bangsoa Lems along Ke Klem Ke Dam Ponji Aphan Than Paripon Bini amai bangke Boksong Cooperative Lem Society itu krip hu asid du lah krip hu asid tami lang tum cepahai umlo lah nilai tum parti hoi kado hoi kecerap du job lah so nengang sampai nomor parti alidar worker tumar kecehang anasan supruinang kumat alang tum bang poho tanah culo parti worker tumpan lan sosai kuru bang tu alang tumpan bajir lo tema mutrang sami parti pan ke respect seroi nai lahai respect hek lo bolo tada mana pe jipi hek lo bolo mutrang sami asal tina kam ini kami turun pon bopuk seni kan tanwel